olen Miia Isabel ja kutsun teid vaatama Rõuge televisioonisaadet Rõuge tantsukursusest. Tantsuõpetaja on Marika Lali, Antsa tantsuklubis Kris. Juba sügisest saati on siin tantsimas käinud 6–10 paari, kellest mõned on täna ka teie eest. Palun!
you, but if I'm on my stupid ass for you. The books at top of the ladder are the ones that are yours. So push me up my ladder and I'll push you up yours. Let's get stuck together like the prince and crew. When we struck you, mama, I struck you. So what's the one conclusion? I bring this number two. When you're good to mama, you're
rápidamente la memoria podría contarle a este corazón que al saberse frente a mí se ha llenado de tanta ilusión, se ha vuelto loco y irremediable. Si no haces algo, no solución. Hazle un cariño, ese corazón es contigo. Si no siente amor, entristecerá. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido. No ha podido amar desde que estás. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido. No sabe que entiende, se sorprende, no entiende. ¿Qué pasó con nuestro amor? Hazle un cariño, ese corazón es contigo. Si no siente amor, entristecerá. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido. No ha podido amar desde que no estás. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido. Que no sabe, que no entiende, se sorprende y no comprende. ¿Qué pasó con nuestro amor?
Nüüd on jäänud ainult Aafrika tantsud. Otsast peale läheb.
ja teie kaameradaga palun ka, tehke järgi. I did.
suur aitäh meie tublidele tantsijatele ja nende õpetajale. Jätame teid nüüd siia harjutama ja soovime teile kergeid jalgu. Mina olen Miia Isabel ja te vaatasite saadet Rõuge tantsukursusest. Aitäh vaatamast!